Mina igama lami nguStanley Ndlovu, ngibuye eZimbabwe. Ngimele inhlanganiso iAsakhaneni Support Group eku-WhatsApp, then ku-Facebook si-Asakhaneni Health and Wellness. Facebook sifundisa kakhulu nge-HIV. Irole yami lapho ikufundisa nokukhuthaza abantu ukuthi babezazi status sabo, babezazi bangene ku-treatment, baphuze kahle treatment, bengaspread i-HIV, sivikele sibe ne-HIV free generation. Siphatheke kabi ngokuthi mhla ka-1 akusazange kube nama-celebrations eZimbabwe ukuthi kufundiswa abantu ngayo i-HIV ngoba bekulilanga lokukhumbula laba basishiyayo nge-HIV. Si-celebrate njalo laba aba-celebrate lama-improvement aseyenziwe ku-HIV. So sikhangelela ukuthi kube khona okunye okuhle okwenziwayo. Isifiso sethu ukuthi i-government-ke ingenele kakhulu, incedise kakhulu, kube noshintsho olukhulu ku-HIV. Laba basacwasa abanye ke. Isifiso sethu ukuthi wonke umuntu aphatheke, ancedise, siphathisaneni, sikhuthazaneni, ngoba ukucwasa abantu yikho kwenza abantu bafihla, abantu bagcine besifa. Yikho kwenza ukuthi abantu benganathi treatment yabo, abantu besaba ukulanda treatment ngoba bayabandlulula. So asinikaneni support, sikhuthazaneni, wonke abantu sibamukele, umuntu opositive simamukele, bamukele ama status zabo, uzoyenza ukuthi le-HIV ingamemetheki, siyicontrol, ibe under control. Sokukusize ngani ukuphumela obala ngeligciwane? Ukuphumela obala sokungisize